سلام علیکم دوستان و هموطنان. امروز خواستم یک معجزه که شد در زمین شام همون به شما رسانم. یک معجزه آیه قرآنی که شد در زمین شام خواستم صحبت کنم. و پیش از این صحبتم اول از مردم، از بینندگان طلب داشتم که اون کشتاری که در زندان شهر وحدت شد، اگر معلومات داشته باشین به من بفرستین. من معلومات جمع کرده شدم که خواستم یک ویدیو کنم، زیرا که بسیار معلومات مختلف آمده شده است، صحیح پران آمده شده است. آن معلوماتی که یک طرف حکومت گفت، این یک طرف، ما باید طرف دوم رو گوش کنیم کنی چی شد و بعد اصلی کار معلوم می شود. برای همین طلب داشتم که بینندگان اگر معلوماتی داشته باشین، معلومات صحیح از آن کشتاری که در شهر وحدت شد به من بفرستید. تشکر. خب، آن معجزه که در زمین شام شد، سوره آل عمران آیه 26 خداوند می‌فرماید که بار خدایا تو پروردگار ملک هستی، به هر کسی که بخواهی ملک میدهی و از هر کسی که خواهی ملکش رو میگیری و به هر کسی که خواهی عزت میدهی و هر کسی که خواهی خور ذلیلش میگردانی. تمام نیکی‌ها به دست توست. و درستی که خداوند بر همه چیز قادر هست. و ما دیدیم که احمد شرق یک شخصی بود که دائما پنهان میگشت، یک در متاسیل ها پنهان میگشت، یک جای رفت نداشت، حتی از حدود سوره بیرون برآمده نمیتوانست و در معلومات او چند صد هزار دلار مانده بودند. یک حالت خیلی وزمین داشت، ولیکن خداوند خواست که همه آدم صاحب ملک و عزت شود. نگاه کنیم که الان یک مرتبه رفته رسید، صاحب ملک، یک صاحب دولت شد، صاحب مال و ملک شد و صاحب عزت شد. نگاه کنید چطور مردم با محبت یاد میکنن. وقتی که خداوند عزت که نصیب کرد، مجبور میکند که هر یک بندگانش او رو دوست دارن. و نگاه میکنیم چی مردم خارج باشد، چی مردم خودی سوریه باشد، چی با محبت ذکر میکنن. اینا میگن صاحب عزت شد. و نگاه کنید به دولت‌های خارج میرود، به دولت‌های اروپا، ترکیه چند برنامه ریزی دارد. نگاه کنید که چی حالت داشت، به چی مرتبه رفته رسید. پرزیدنت آسیمیانه در عاشرت میستن که با او واخورن و همصحبت باشند. نگاه کنید مقابل این بشار اسد صاحب دولت بود، صاحب ملک بود، خیلی غرور کرد، فکر کرد که این کرسی ابدی به دست او میماند، ولی که خداوند شرمنده کرد، مال و ملکش رو گرفت و خار و ذلیل گرداند. نگاه میکنیم چی گریزه هست، حتی زنش نمیخواد که با او زندگی کند، طلاق داد، طلاق طلب کرد. و این رو میگن که خداوند خواست خار و ذلیلش گرداند. نگاه کنید یک قصه دیگر، موسی علیه السلام، سوره 7 آیه 128 خطا نکنم، قصه موسی هست که موسی و پیروانش خیلی در حالت وزمین بودند از دست ظالمی فرعون بسیار عذاب میداد، فرزندانشون رو حتی میکشت. پرسیدن موسی یا موسی چیکار کنیم؟ و موسی علیه السلام گفت یا قومی استعینوا بالله واصبروا، به خداوند پناهجویی کنید، تکیه کنید، از خداوند طلب کنید و صبر کنید. این زمین خداوند هست، به هر کسی که خواهد خداوند میراث میدهد. و نگاه کنید چی درس داد که این زمین خداوند، اگر خداوند خواهد نصیب شما میگرداند. و نگاه کردیم که فرعون چی شرمنده، چی خار و ذلیل شد و قوم موسی و قومش چی صاحب عزت شدند. و این چونین من طلب میکنم که ای هموطنان، مهاجرین کاری خاصتا، شما در مهاجرت هستین، یک حالت وزمین هستین، حق شما پایمال میشود، شما حتما مظلوم هستین. آدمی که در سفر هست و مظلوم هست، وقتی که دستش رو به خداوند به آسمان میبردارد، بین او و بین خداوند هیچ پرده نیست. شما هم دعا کنین یا الله، ما مظلوم هستیم، حق ما پایمال شدگی است، ما خور ذلیل شدیم در این شهر مسافری. خداوند بر ما عزت ده، سربلند به وطنم برگردان. کسی
бар сари мо зулм кард, ҳаққи мо поймол кард, худованд қасоси онҳоро бигир, хор залил гардон тартаги пои мо. дуо кунен чӣ тавре ки худованд дуои мазлуми аҳли Сурияро қабул кард ва ин қавми мусоро қабул кард, шуморам инчунин худованд сарбаланд ба ватани шумо бармегардонад ва касоне ки ҳаққи шуморо поймол карданд, худованд хор залил мегардонад. мо бисёр дидем ки дар ҳамин Сурия раиси Саидная иққа ғурур дошт, худованд шарманда кард, таги лағат ба дасти мардум омад ва инчунин он кӯдаки Ҳамзаро кушт, ҳама одаме ки дар ин кор ҷиноят даст дошт, худованд умраш дод, солим нигаҳ дошт ва алон шармандавор ба дасти ин мардум спорти ки ман хеле шарманда мешӣ. ва ин хеле қиёсон бисёр аст. Азроил гуфтаги як ном буд. Бисёр ҳастанд ки қабл як ғурур доштанд, мансаб доштанд, худованд хор залилшо кард ва алон таги лағати мардум ҳаст. қасоси онҳоро гирифт. ин мисоле ки шуд дар Сурия, мо фаҳмидем ки дар Қуръон ки гуфт худованд ин соҳиби мулк аст. худованд ба ҳар ки хоҳад мулкаша медиҳад ва ба ҳар касе ки хоҳад аз ҳам мулке ки дорад хор залилаш мегардонад. барои ҳамин манам ба шумоҳон чӣ тавре ки Муса гуфт мегӯям ки истаин биллаҳи васбиру, талаб кунед, ба худо такя кунед, аз худо талаб кунед ки ё Аллоҳ, мо дар ҳамин хунукҳои дар Россия чӣ як саргардон зану фарзандонамо дур ҳастем, оғоши фарзандонамо дур ҳастем, аз меҳрубони падару модар дур ҳастем, чӣ як ҳолат дорем, худом сарбаланд моро ба ватан баргардон. он одамое ки дар ҳаққи мо зулм мекунанд ва мо аз сабаби ҳамон номардо дар ҳамин сафар саргардон ҳастем, қасди ҳамонро бигир ва хор залил гардон ки дар таги пои мардум бошану ҳамин алло. як ҳолате ҳастем ки ғайр аз худованд ҳеҷ кас ба мо кӯмак намекунад ва мо ҳам фаҳмидем ки мулку иззату молу мулк ҳамаш ба дасти худованд ҳаст. пас ҳама касе даст бардонед, дуо кунем ки худованд ҳаққи моро баргардон, худованд иззати моро баргардон. миллати мо одами баъзи иззат аст, не он ки ба Россия моро ба мардикорӣ мераванд интур. худованд аллоҳ мустаъан. чӣ тавре ки як мӯъҷизае ки нишон дод бар замини Шом, худованд ба миллати моам расонад ки мо миллати сарбаланд бошем. ҳеҷ гоҳ ноумед нашавем. фақат кофирот ноумед мешаванд. мусулмон муъмин ҳеҷ вақт ноумед намешавад. ва дар видеои пешинӣ ҳам гуфтам ки нигоҳ кунед ки миллати Рум вақте ки дини насоро қабул кардан, пайрави дин кардан, худованд чӣ иззат дод, чӣ минтақаҳои бисёре дод. вақте ки дини ислом омад, қабулаш накардан, чӣ хору залил гардонд, чӣ шарманда шуд. инчунин дигар қавмо ҳам вақте ки дин омад, қабул накардан, худованд шарманда мекунад. тарихи аз аввалаш то охираш бинед, ҳамун иззат фақат ба дасти одамое ки буд ки пайрави дин буданд. барои ин барои мо ҳам дарс ки аз дини худованд дур нашавем, дар фисқу фасод ғӯтида наравем, тавба кунем, дуо кунем ки худованд бар динаш мустаҳкам шуморо нигоҳ дорад. ҳама иззат ба дасти худованд аст, пас иззатро аз худованд ҷӯем. поёни шаби сиёҳ сафед аст. дӯстон ва ҳамватанон шуморо ба худованд миспорам. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.